Egunon eta ongi etorriak. Jainkoak ez die ezikusi egiten gure neke eta ahultasunei. Eta horrek atsebena ematen digu, pakea ematen digu, poza ematen digu. Jainkoaren maitasun mezu hori entzutera bildu gara Eukaristian. Artzainonaren deia entzun eta bere maitasunean murgildu nahi dugu. Eukaristia poza askoren iturri da, poztu gaitezen. Espiritu Santuaren izenean. Jesucristo gure jaunaren grazia eta jaiko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin. Zeniteok, aitor ditzagun geure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Jesus jauna, gure alde otoitz egiteko, aitaren eskuin aldean zaituguna. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna. Dakigula jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintza zeruetan jainkoari Aintza
Egin dezagun otoitz. Begira jauna, begi honez zeure zerbitzarioi, eta emaizkiguzu ugari zeure graziaren doainak. Fedez, esperantzaz eta maitasunez suturik zure aginduak betetzen erne iraun dezagun. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro de Jeremías. Ay de los pastores que dispersan y dejan que se pierdan las ovejas de mi rebaño, oráculo del Señor. Por tanto, esto dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores que pastorean a mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las dejasteis ir sin preocuparos de ellas. Así que voy a pediros cuentas por la maldad de vuestras acciones, oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las expulsé y las volveré a traer a sus dehesas para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten y ya no temerán ni se espantarán. Ninguna se perderá, oráculo del Señor. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que daré a David un vástago legítimo. Reinará como monarca prudente, con justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá. Israel habitará seguro, y le pondré este nombre: el Señor, nuestra justicia. Palabra de Dios. San Paulo apostoluak Efesoarrei egindako kutunetik. Zenideok, orain Kristo Jesusengan zaudete. Garai batean urruti zinetenok hurbildu egin zarete Kristoren heriotzari esker. Izan ere, Kristo da gure pakea.
Bat egin ditu berak bi herriak, bereizten zituen ezia etsaigoa deseginez. Bere gorputzean baliagabetu du legea, bere agindu eta arrauekin, eta bi herriekin berangan gizadi berri bakarra sortu du, pakeak eginez. Bi herriak jainkoarekin adizkidetu ditu, eta gurutzeko heriotzaren bidez gorpuz bakar batean elkartu, haien arteko etsaigoa beregan zuntzituz. Bere etorreraz pakearen berri ona ekarri zuen, pakea zuei, urruti zinetenoi, eta pakea hurbil zirenei. Izan ere, bai batzuk eta bai besteok, beraren bidez hurbil gaitezken aitan gana, espiritu beraren gana elkarturik. Jaunak esana. Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Marcosen liburutik. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Jaunak esana. Adiskide maiteok. Gaurko evangelioan entzun duzute Jesus eta ikasleak ordegu eta gero beste jendea ere bai ugari etortzen zaio Jesuseri ingurura. Eta orduan berak lehenengo pentsatzen du bere ikasleekin egitea halako topaketa bat, baina lasai. Bidaliak baizitun, hortik eta handik berak erakutsi eta berarengan ikusitako gauzak jendeari adieraztera. Poliki, sermoilari atera behar zuten haiek ere ba. Eta horregatik Jesusek erakutsi zien. Baina ikusten da hor erru bat. Jesus konturatzen da.
bereiek dijoaztela leku bakardadea zegoen leku batera, hartu itxasotzia eta antzi joazen. Baina beraiek aileatu zirenerako jende pila. Heldua zena, ara eta batzuk eta bestiak danak entzun nahi zuten Jesus eta ikusi zer gauzak egiten zituen. Horrela ba, gertatu zen lehenengo topaketa hau, eta horren inguruan azaltzen digu gaurko evangelioak. Nola Jesusek bai, berak batzuek zituen aukeratuak, batzuek zituen ezagunak eta hola, eta hoierekin ari zen, eta aukeratu zituenak, gero apostol izango zirenak, oraindik askoz gehiago beraiek. Eta horrela, ari zen bitartean, baina Jesusek ikusten du. Baina hainbeste jende dago hor, eta entzuten ari dira, eta hori denak. Eta halako bihozkada bat eman zion Jesusari, eta ikusi zuen denentzat etorria zala bera. Eta orduan zabaltzen dijoa ja, ahaztuta beste baterako bakardadean apostoluekin egotea hori, eta jendeari zabaldu bere mezua sakon Jesusek. Konturatzen baizen, orduko jendea zegoela, hartzairik gabeko hartaldea geratu daiteken bezala. Eta haieri lagundu behar zitzaiela baita ere, eta guru egia esan barru-barrutikan ateratzen zaio, eta eramango die bere mezua haieri ere bai. Horregatik patxadan erakustera uzten du alde batean, eta dijoa jendeari entzuten, eta jendeari laguntzen, eta kontseilu ematen, eta mezua azaltzen, eta horrela badakizuten gero aurrera eramaten duen neurrian zenbateri barkatzen dien, konturatzen direlako, beren bizitza ez dela zuzena izan du, eta bakardadea daukatela bihotzean eta jaunarekin bakiagin nahi dutela. Besteak berriz, beren familiko edo bere, bakoitzak osasunan edo beste arazoa dituena, eta horien danak Jesusek personarekin egila esan konektatzen du zuzenean bere beharrekin eta etorri jazen bera salbatzera, ez agintzera, gutxi jorez. Jende xumea eta ona, gugan desilusioa besterik aurkitu ez duena, arkitu dezakegu gure artean gaurko egunean. Gugan Jesusen errukirik sumatu ez duena. Nik neu konturatzen naiz. Ez da, berdin Zumaiako elizan meza bat ematea, igande goizean, edo beste parrokien batea joan hor, eta ikustea dozena pare bat, Aiton Amona eta gutxi gehiago. Eta horrela ere baduzkagu. Egite esan, errua guria da, apaizena, edo gure gizarte honek halako bultzada bat ematen ari da, beste pentsakera bateri, beste jokaera bateri, kendu lego gauzak eta beraiek sartu nahi dute mundu berri bat. Baina mundu berri hortan, batzuen probetxurako ongi izango da, eta besteak izorrai. Baina etzaia jorik horrekin. Gaurko
munduan gizarte hontan askori. Eta horrela, ezin dugu ba, inolaz ere hortan utzi. Etzen Jesusen mezua hori, eta guk jarraitu behar dugu, berak erakutsi zigun bezala jarraitzen, baina ze bidetik egitan jainkoa sakon ezagutzen saiatu, eta hortik atera gure bizitzarako bide jokaera eta maitasun lerroak. Realmente hablar hoy de Jesús ciertamente que es estupendo, maravilloso. Os veo bien, un grupo que no se encuentra en cualquier parroquia, ni mucho menos. Yo he estado muchos años en Irún, antes estuve en Eibar, etc. Y lo que sí quiero decir es que realmente el día de hoy, que mucha gente está pensando que es otro el camino que hay que seguir, que lo anterior, lo anterior y el futuro tendrá sus cosas positivas, cierto, pero también sus buenos fallos. Lo importante para nosotros es ver y analizar de quién venimos, qué es lo que ha ocurrido en el mundo para que nosotros existamos y hayan existido así durante millones de años y que vayan a venir también otros millones de años. No sabemos, ni idea. Todo eso tampoco la casualidad lo creó. Ciertamente es Dios el que lo ha podido hacer todo. Y qué importante sentarnos ahí. Las demás son consecuencias de lo que podemos sacar nosotros por mucha inteligencia artificial que inventemos y no sé qué. Ciertamente. Pero de donde procede todo lo maravilloso es de Dios, el Creador, el Padre y el que nos ofrece un futuro. Fijaros, hace poquitos años, unos 3 años así, se publicó un trabajo de 2 científicos de los de alcanzar premio Nobel, Bolloré, Bonacy. Son 2 de alta categoría científica en la sociedad de hoy, en el mundo de los científicos. Son 2 franceses. Uno de ellos de fe, el otro hasta ahora no, pero ha ido, en la medida en que ha ido entrando en toda la temática, va descubriendo la validez y la importancia de Dios en nuestra existencia. Entre los 2 han hecho una publicación de un libro que se titula, tiene unas 500 páginas, algo más. Dios, la ciencia, las pruebas. Han publicado ese libro y está traducido, anda cerca de 25 euros lo que cuesta en una librería, y es un trabajo excelente. Yo personalmente lo digo porque lo he ido leyendo, pero como algo que a muchos les ofrecería. Qué fácil es decir tonterías y algo que le encuentro yo como ventaja, voy con ello y os compone a todo lo demás. Dice, yo no creo ni esto, ni lo otro, ni lo otro. No me comprometo con nada. Nada me vale, porque nada me convence. Digo, claro. ¿Y qué más quieres?
y que te den encima, ¿no? Pues no. Realmente este libro está teniendo un éxito importante. En Francia salió, y entre los científicos y la gente de cultura está teniendo un exitazo el libro este. Yo lo que sí querría decir es esto, que la casualidad no nos creó. Otro ser extra que existió y desapareció, que yo sepa no, ni tenemos referencia de ello. Lo importante es el que sí ha venido demostrando su existencia es Dios. Nosotros somos consecuencia de la obra que ha hecho con amor para nosotros, las personas, sus hijos, hijas, y luego todo lo que necesitamos para encontrar en el mundo, si lo compartimos bien, tenemos realmente posibilidades de vivir muy dignamente. Si nos dedicamos a otra cosa, el atropello puede ser de locura, y ya veis lo que hay. Guerras por aquí, guerras por allá, matanzas por el otro lado, no sé qué por el otro lado. Esas cosas ciertamente que no vienen si llevamos la reflexión arriba. Por eso hoy, sobre todo lo que se nos quiere recordar es esto, y vamos a tener en cuenta a Dios, pidiendo que vaya cogiendo la fe en Dios y la fe en Jesús de Nazaret, y el Espíritu Santo nos inspire para descubrir el sentido y el valor que lleva nuestra vida y la cantidad de maravillas que se han hecho por nosotros, como también los padres hacéis, por ejemplo, lo que podéis con los hijos cuando son pequeños y cuando luego necesitan vuestra ayuda. Pues muchísimo más el Dios que nos creó y nos ama. Y así es. Sayogun. Elizien arteko pakearen alde, Kristau guztien batasunaren alde, eta gure zorionaren alde, egigun otoitz.
los políticos de nuestro pueblo, que trabajen por buscar la paz y el bienestar de todos. Roguemos al Señor. Etxetik urrun direnen alde, gaixoen eta kartzelatuen alde, sufritzen duten guztien alde, egigun otoitz. Por nuestra comunidad, que se reúne con fe y respeto, por todos los que hacen bien en nuestra parroquia y por los que ayudan a los necesitados. Roguemos al Señor. Amén. Zure eskuzabaletik hartu ditugu, orain ekartzen dizkitzugun ogi eta ardo hauek, lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortuak. Hauetxek egingo zaizkigu biziaren ogi eta betiko zorionaren edari. Egin dezaiogu lotoitz guztiok batean Eliza osoaren oparia jakoikoari eskaintzerakoan. Jauna zuekin. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna eta guztiz santu jainko alguztidun beti ereko horri. Munduan diren guztiak zeuk egin dituzu, denboraren aldiak zeuk ezarri, gizakia berriz zeure irudiko egin duzu, eta gauza guztiak beraren esku utzi dituzu. Zuk egindako guztien nagusi izan dadin zure izenean, eta zure egintza miragarrietan beti zu gora zaitzan, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik guk ere, aingeru guztiekin batian goresten zaitugu pozez abesten dizugula.
Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu oki ardo hauek zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenian eta bere gogoz urotzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen. Eta bere ikasleei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztiok ontatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afal ondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztiok ontatik, hau nire odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaten misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez aldarian zeure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzalla. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza, eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta erizgizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenian joan diren gure senideak. Eren egunak, Eva Rombatet, Jose Ramon Zubia. Urte hurrena egiten dutenak, Keperin Sasiain, Lore Arrizabalaga, Jose Ignacio Laizola, Josecho Artetxe. Jose Ramon Apaiza, Andrés, Balbina, Serafina, Xabin, Lander, Ladislao, Jose Luis, Anton, Jose Ignacio, Aizpurua Zendoia familia, Vitoriano, Josefa, Félix, Consuelo eta Jose Luis, Joaquín, Adela eta Mariano, Santi, Eugenia eta Francisco, Aurea eta Maria. Eta baita ere geure familiko adiskide eta hildako guztiak ere, aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren guztiok betiko bizia iriz dezagun, Jainkoaren Ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batian gorez zaitzakun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz,
bildur gabe kanta dezagun. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik. Emaiguzu bakea gure egunotan zure erukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo, gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuen, ere pakea ematen, begira zeure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogo baten bezala, ema jozu Elizari bakea emabatasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eman dezaiogun zentzuz elkarri eskua bakea upa izanez. Hemen jangoikoaren bildotxa ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren mahaira deituak. Jauna, ni ez naiz inor, baina esazu izbat eta sendatuko naiz.
Atean nago deika, dio jaunak. Norbaitek nire ahotsa aditu eta atea irekitzen badit, harenean sartuko naiz eta elkarrekin afalduko dugu. Egin dezagun otoitz. Zaude beti jauna zeure herriarekin eta zerutar misterioak ezaguterarazi dizkiezunei, emaiezu beren izate zaharra utzirik jainkozko bizi berriaren erara bizitzea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Ohar bat, datorren ostegunean Santiago eguna da eta mesak izango dira igandeetako orduetan. El próximo jueves celebraremos la fiesta de Santiago y las misas serán en las horas de los domingos. Jauna zuekin